Waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. Waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. Waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هرين فؤلت قد افتر من دوية شرح العقيدة أو العقيدة الطحاوية لإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. دفتر توحيد وندنجي jangude e ni de deftere do hide lolli e hakkunde ahlu sunna wal jamaa. Haray fay hiden andintina wongol sunnajo wana mbaadi din tun jokki, wana kanyum kadi ko be juldo on o sendindira feddeji din. Sabu hande buyno nodditi ahlu sunna sa ndari finde den atay wana finde ahlu sunna be jogi. Haray ahlu sunna ko tobbe jogi ko den tobbe don hanuda fiɓorde ka bernde ma. No hirtani shi'a ɓen hino mari toɓɓe mum ɗen, mutazila no mari toɓɓe mum ɗen, jabriya no mari toɓɓe mum ɗen, khawarij no mari toɓɓe mum ɗen, ko noon kadi ahlu sunna wal jamaa jogori toɓɓe. Haray noon ahlu sunna wal jamaa ko kamɓe ceernoɓe ɓen inni woni fedde daɗoyande nden, fedde nde nulaɗo maki nden, wondema mofte maɓɓe ɗe senditoy to inna wondema 90 e ko fawi. Haray ko fedde wotere pet daɗoyta, ceernoɓe ɓen inni ko ahlu sunna wal jamaa. Jonnon wongol sunnajo a wawi wo famude ko honɗum sertini sunnajo emo wona sunnajo sa jangi ɗum gallandal ɗon goɗɗo watama jabagol ngal e bayana goɗɗo watama ɗumannade haray ko be janga ilmu tawhid gandal gotinɗinal e ilmul aqida gandal finde fiya sendidir ko ɗum woni ahlu sunna wal jamaa e ɗiya feddeji hedditiɗi. Elen en janguno ha hattuɗen fika tefore en sifike noneji tefore ko teforeji noneji jelu wodi innen ko noneji jeɗɗi, tatiji ɗin ko nulaɗo herori, nayiji ɗin fof no kafi annabaɓe ɓen, nulaɗo himɓe moƴƴuɓɓen, yanuɓe shahidi ɓen, malaika wona no hirɗen noon e darsi non feƴƴi ɗon. Kono hande ko ɗum janggueten fi muɗum ko fi aadi ndi bani adama ɗettidi ndin e allahu subhanahu wa taala. Eɗen andi enen en jangi kal qur'ana wa id akhadha rabbuka ka suratul araf وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هرين دي آدي دي سورة الأعراف سبتي كهون دوني دي آدي دي بني آدم فوق النبي آدم هاوتتي لتي دي الله سبحانه وتعالى آدي كهون دون جانجتين غاند باو تشيرنو بيبي فوق woni ko ahlu sunna wal jamaa woni ko ɗiya feddeji ɓe fof hiɓe fotti wondema bani adama no ɗettidi e allah subhanahu wa taala aadi ɓe fof hiɓe fotti. Kono konto ɓe yettodiri ene ko honto noon ndin aadi ɗetta mi ala sen faami aadi ndin ɓe yeddodira kono ko honto ndi ɗetta ko ɗum yeddodira. Joni noon haygo ahlu sunna hakkunde maɓɓe tigiri hiɓe poɗodiri ndin aadi ɗon ko ɗum faanda e mayri ko ɗum ɗon woni aɗa darsumen o. Ceerno Joom ɓe maaki mi janga bindol ko Ceerno Joom rahimahullah ko ɓe maaki kon ka deftere maɓɓe wal mithaqu aadi ndin alladi ndin akhadha allahu taala min adama ndi allah ɗettidi annabi adama wa zurriyatihi e jurriya makko on haqqun ko num ko gonga ko tabitu ɗum. Jono kono ko ɓe sendidiren fiitay naatu e nder yewtugol fii ndi aadi ndi bani adama e annabi adama ɗettidi allah aadi ha anden tabor ha anden tawo ko honɗum innete mithaq ka haala araba ko honɗum innete al mithaq. Sabu hande ko jangeten koko wiyeten ko al mithaq al mithaq ko innete mithaq ka haala arabu ko aadi wondudi e tentingol ma wondore. Sina ɗum aadi tu sa tawini angal ɗettidi tum goɗɗo e aadi ɗum ɗon ko al ahadi innete al ahad aadi. Kono al mithaq ko aadi wondudi ɗum e tentore ɗumana tentina imma tentinira
wondore ma tentinira ko nande e wondore jakame andi al misaq e al ahd foko adi kono ko misaq wuri jogade dole e di ko yete al ahd Allah non ko nuga dali wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna jakame andi haray bibbe adama fo e annabi adama dettidi Allah subhanahu wa ta'ala adi ko dinnon Allah inni mi dettidi e mabbe aadi tayi hibe ka keeti annabi adama jonnon enen e jangay do joni enen ndi aadi ndi wonɗen ennude ɗo jonnon ko aadi honde ɓe ɗettidi ko ɓe ɗettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi ko wondema si ɓe ari ka aduna ɗo ɓe sirkantamo si ɓe ari ka aduna ɗo ɓe rewaymo si ɓe ari ka aduna ɗo ɓe lurrota ko sariyaji makko ɗi bani adama kala ko wiyete bani adama ɗettidi ɗum ɗon e Allah subhanahu wa ta'ala aadi fewndu on tigi wonno ka keeti annabi adama mais ala sen faami aya ceernoɓe goo noon ari en ni wo oɗo aya o aya mo mi jangi ɗo ka suratul araf wo oɗo na dalil fi ndin aadi wona ndi wolede fi mum jaka mi andi ɓawoɓe fof kude fi aadi ndi kono ɓe powɗodiri enen ndi aadi konno ndi tabitiri ceernoɓe goo inni hare noon ɗo simi inni ceernoɓe goo inni watta sikku ko ahlu sunna wa jamaa kañum e woɓɓe goo woni e powɗodirata hande dartumen on ko yewteten ko hakkude ahlu sunna tigiri o masala ɗo woni hakkude mum jaka mi andi fiyen faamu go'o innude ndi aadi ɗo ko honno ndi tabitiri kaka deftere Allah ndi tabiti kaka ka sunnanulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ceernoɓe goo inni ndi tabiti ka alqur'ana wo ndi tabiti ka sunnawo innuɓe ɓen wondema ndi aadi ndi ɗettuduɗen e Allah subhanahu wa ta'ala aadi tawi ɗen ka keeti annabi adama ado yo fuu heɓede ado yo tagore nde fuu heɓede ɓe ɗettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi si ɓe ari ɗo ɓe sirkantamo si ɓe ari ɗo ɓe rewaymo si ɓe ari ɗo ɓe ɗoftoto innuɗen wondema fof ɗettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi ndin aadi noon enen ko alqur'ana on sifi fi mayri ka ko sunna o ceernoɓe goo inni wondema alqur'ana o wo sunna o wo sifike fi mayri no jeeya e innuɓe ɗum ɗon ɓen ɓe dallinori oɗo aya wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna jakam andi oɗo aya kamɓe ko oɗo ɓe dallinori tawti hadisaji ɗin e tabintingol almithaq ha ɗo famike ka ceernoɓe goo inni wondema haray o almithaqu ɗo aadi ndi bani adama ɗettidi ndi Allah subhanahu wa ta'ala ko gonga hindi tabiti ka defte hindi tabiti ka dina men kono na oɗo aya haray aya on wona dalil wondema haray ndin aadi ɗon na ndin aadi ndi wonɗen e wodude fi muɗum ɗo oɗo aya sappi ka raɓɓinɗingol feddeji ɗi ɗiɗi kala woni ko innuɓe ɓen ko aya on sappi mithaq woni innuɓe ɓen ko sunnaw ɓe fof hiɓe tabitini mithaq on no woodi ko honto ɓe woni powɗodira enen ko honto woni dalil mithaq haray ko sunna on tabintini mithaq kako alqur'an on a tabintini e sunna o ceernoɓe goo inni ko alqur'an o wo sunna o wo to tabintini ɗum tigiri dallidoro oɗo aya ceernoɓe goo inni ko sunna on pet tabintini fi mithaq oɗo aya jeyaka e wonɗo e sappade fi ndin aadi ndi wonɗen e sifade fi mum ɗo mana so faami konngol ɗiɗaɓon kon joni noon daaren enen en jangi ɗuma wondema aadi si innama mithaq haray ko faandi ko aadi wondudi honɗum e tentore haray haala ka no tentina adden seeɗaji ka halfere nden tabiti ka alquran tabiti e suratul baqara wa id akhadna mithaqahum la tasfikuna dima'ahum aw dima'akum la tasfikuna dima'akum oui wa iz akhadna mithaqakum aadi wonnudi e wondore yeso no wayni kañum kadi wonnum ka suratul yusuf lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah oui mawthiqan donc kañum kadi ko aadi wondudi e tentore ala kadi dali wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum jakamandi mithaq alquran aw gollitirali mithaq kara ko bimana aadi tun kala ka yiɗa mithaq ko alquran an ɗon ko aadi wondudi e onɗum e tentingol aadi wondudi e wondore jonnon innuɗen ko oɗo aya ceernoɓe goo dallinori wondema hara e ɓiɓɓe bani adama fo inne wondema annabi adama ɓe ɗettidi wondema e allahu subhanahu wa ta'ala aadi
wonde masidi ariga be rewai Allah be sikkata goddo non hino wawi landita ene si annabaabe be nulanoka defte den aran haray ndi aadi ndi be dettidi Allah subhanahu wa ta'ala si be doftaki de haray be hana lettirede sabudum ko ndude la defte den e annabaabe ben ko arirani ko tentingol ndin aadi ndi dettududa ya Allah subhanahu wa ta'ala menace fami yakme andi bani adama fop do dettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi kono ndin aadi ndi be dettida don hara ndin don tum na hujja e mabbe yawmal qiyamati ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala immini annaba ben inne wonde ma e defte den fi tentingol ndin aadi ndi be dettida Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala o inni o lettata himbe hatta nursila rasula hatta nab'atha rasula ha min immina annababe mu hide mari no hadisaji buy de tabintindi kadi koko wonden e jantade do hino jeya e dum non ka cerno don maki adden hadisa duma burdo e duma lollude on hare hadisa sayidina duma sayidina Umar filli hadith be be maki nulaado sallallahu alaihi wasallam landama fi ndi aadi ndi wonde nge sifade fu mun do nulaado maki Allah subhanahu wa ta'ala tagi annabi adama o memiri mo inne wonde ma summa masaha zahrahu bi yaminihi Allah meminiri nyaamu mun go bawo annabi adama go jurriya makko fu yalti Allah yeetimo haray tagi fi himbe aljanna be sike wadi wobbe ko himbe aljanna wadi himbe go ko fi hite haray mo kala ko hoori dum woni gollude sahabajo go non ala landiti si tay woni himbe hite ben taganoma e himbe aljanna ben arda taganoma ado en ardega haray ko fi hon dum gollante mi ana so fami sahabajo on ko landi ko nula do maki haray Allah subhanahu wa ta'ala tagino fi himbe hite ben tagino fi himbe heferbe be haray non sabajo non landiti awa ko fionu gollante si tay woni himbe hite ben taganoma himbe aljanna ben taganoma nulado sallallahu alaihi wasallam jabi sahabajo be maki si tawi tu woni ko aden aljanna fewdo tagete no da sa addama ka ga kadi ko dogangol fi ko nabata goddo aljanna nyibata e mo si tawi woni kadi ko aden hite taganoma fewdo Allah e uno pidiri haray kadi sa ari ga ko hore dum kanyum kadi dim programme ji don dogata jaka ande on peji din fo haray ko duma ko duriye Allah subhanahu wa ta'ala haray non wano jomande deftere do Imam Tahawi se watani e yili kanko ngaldamal do fi di do aadi kanko himo detti aadi din natora ko wiete ko duriye se ke aadi din ko fere ko duriye ko fere ko du wadi cernobe buy ngaldamal do cernobe buy windi defte tawhid anga tawata ngaldamal do ka defte mabbe fi honno sabu kambe hibe detti ndi aadi do no natori e koddoriye tuma be yewtata fi koddoriye wo be nadora mitha ko aderton kono Imam Tahawi rahimahullah kanko o yewtu fi koddoriye o yewti fi mitha ko fere haray non ko cerno be ni ko burno moddude ko yo nador ka mitha ko ka der koddoriye parce que faut ko yewtere wotere mais manasem fa non on don i'tirad be wadi imam ayna wanda ata duma haray hede marika nyum kadi hadisa kanyum kadi fay dalli nortedo mo Imam Ahmad afilli wonde ma Sayyidina Anas ibn Malik ya maki si ko neddo on natoyi ka hite yawmal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala landomo inna ene si Allah jonnima jawle aduna den fufiya sottor yalta ka der hite do a jamay ka an jabata yawmal qiyamah si neddo nato e ka hite Allah landom ene sa jonnama jawle aduna den fufiya sottor yaltugol ka der hite do a jabay ka an jabata neddo ko ni lata mi jabay Allah illa haray ko mi yamirno ma ko burno hoyde e di dum parce que ko mi yamirno ma ko dum ko yare wata sirka ko dum ni do ba inna wonde ma mi yamirno ma hare hadith on ko Imam Bukhari e Muslim e afillim sabu ngal damal ngal wonde nge jangude do ko damal yaajungal enen e to rabbi dingol gal dum do fo ko fi sifagol fi di aadi innetedi neddo on o detti bani adama fo detti di aadi e ko wiyete ka keci annabi adam
jaka mi andi ɗo fedde aranere nden ka ahlusunna wal jamaa ɓe inni wondema ndi aadi ndi wonɗen e wolde ɗo ndi tabiti ka deftere o e ka sunna o ɓe dallino ɗo aya fedde ɗiɗaɓere nden noon ari kañum inni ko goonga menen men jaɓi wondema fi on ndi aadi ko tabitundi kono noon na o aya ɗo tabintiniri ɗum noon ko hadisaji ɗin tabitiri saabu o aya ɗo aadi ndi woni e wodude ndin kañum e hadisaji aadi ndi woni e wolde ndin wala gotum mi anasen faami hara hino jeeya e tawayɓe jaɓaali o aya ɗo yo dallinore aadi ndi ille wondema cheikhul islam ibnu taymia e ceernojo no make ibnu taymia kañum e talibajo maɓɓe on ibnul qayyim e ibnu kasir e ko nande ɓen ceernoɓe ɗo kono koye nette khilafon ko suuri seke poɗodir maɓɓe ngol ko suuri sabu ɓe fof hiɓe tabintini fi ndiɗo aadi kama zabalu sunna wal jamaa jaka mi andi haray allahu subhanahu wa taala hino tabiti kañum kadi haditha wondema allahu subhanahu wa taala ɓay o tagi annabi adama tayno arafa nokkure no e takko arafa allahu subhanahu wa taala inni kala ko woni ka keeci makko ko wiyete bani adama ko yo yaltu fop watta no fop watta wa ñuukoy allah noon landi koye bani adama ko heɓoyte kon fop ha allah lanna allah landi alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ɓe inni wondema men seedike on tuma noon ɓe fof kadi allah watti ɓe kadi kaɓe wonno ɗon wattimo ka keeci ɓeya menase fami hadise goɗɗo noon wawi allandaden ko no ɗum laatori wattugol kala ko heɓete landito ɗum ɗon ko ɗum tigiri wowla netta kañum kadi ka keeci annabi adama ko inneten koko wonɗen e sifade ɗo ko umurul gaybi ko hunde wirnide hupiiji wirniɗi ɗin ka tawhid ko ya jaɓirno nanirɗa non na ya nango e ɗaɓɓito par ce que haqqille maɗe no hatti haqqille bani adama no hatti no woniri noon piiji buyno ka allah ɗo ko joni wonɗen ɗe humpitade himɓe duuɓi temedere temeɗɗiɗi ɓaawo ɗo sa yeetinoɓe ñande goo avion moƴƴinte no tawata ko leereji seeɗa tawata harangal jindi e nder annallan fof jama holotano ko kono hande yii ko ɗum waɗi piiji goo hino woodi ko no nanirɗaɗi noon ko noon jaɓirtaɗi saabu haqqille men ɗe no hatti haray ndi aadi ndi wonɗen e wolde ɗo fi muɗum ndi aadi ɗo no jeeya e piiji wirniɗɗi jaka enen en gandi wondema ndi aadi ɗo haray ko aadi tabitude joni noon ceernoɓe innuɓe ɓen oɗo aya wonamo dalil ɓe inni si en daari aya on enen en tawa allahu subhanahu wa taala kon ɗum aɗa daale ɗuma makko allah daali wa id akhadha rabbuka min bani adama ko ɓiɓɓe adama ɗo na allah bi adama ɗettida hadisaji ɗi noon kañum kon ɗum inni ko wondema allah itte yaltini bani adama fof ka keeci yaltini bani adama fof ka keeci annabi adama aya on noon ko ɓiɓɓe annabi adama woni e wolde fi muɗum ɗum ko goo ɗiɗi allah kadi ini min zuhurihim ka ɓaawo maɓɓe allah yiɗali min zuhurihi ka ɓaawo annabi adama ko sabu ɗum ɗon haɗi ceernoɓɓen ɗetta oɗo aya ko kanko tabintini fi nde ene wondema misaqu ɗo nde wondore ɗo wa ashhadahum o ini wa ashhadahum o inali wa ashhadahu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna hara noon ka aya ɗo ɗa wawi darade ka bala ɗa wawi darade ka shahidna sike hino sella e noon alastu bi rabbikum qalu bala haala kallanni hande kadi noon fuɗɗitoɗa shahidna an taqulu yawma alqiyama menase faami hiɗa wawi darade kadi alastu bi rabbikum qalu bala shahidna bimana shahidna o no wawi wonde hara ko fuɗɗitoɗo ɗum yewtere ɗa wawi kañum kadi hattude ka bala shahidna o innen hara daroyade ka shahidna hara o bala on e shahidna on no tokkodiri koko yewtuɗen ɗo fop karaɓɓinɗingol oɗo aya mo jannguɗen wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ka suratul araf oɗo assalafu yimɓe feƴƴunoɓɓen sahabaɓen e feƴƴunoɓɓen no mari ayaji ɗiɗi no mari manaji ɗiɗi e oɗo aya fedde goo inni ko fanda ɗo ko allahu subhanahu wa taala wattuno fof zarra ko alamu zarra watti fof zarra landiɓe ɓe jaabi ɓe hooti ka ɓe wonno ɗo siki allah waɗi ruhu e maɓɓe ɓe woni allah itti ruhu on e maɓɓe donc goo ɗiɗi ceernoɓe goo inni wo ko fandaka aya ɗo wona fi himɓe ɓen waɗama ko wiyete ɗin ɗon piiji
ko fanda do ko Allah subhanahu wa ta'ala nafi di adi wawlandi ka hadisa do ka hadisaji do ko fandi ko adi dettidande e annabi adama ka keji be ni hina dum don ayon fandi be ni ko fandi ko Allah dettidi e bani adama adi be fo hebe tabintini adi ni kono be inni ka keji annabi adama dettira adi cernoɓe gonon kañum indi wona hinano ɓe ɗetti adi ni konto ɗetta ko sabu neɗɗo on o heɓidete honɗum e l'islam eɗen mari hadisa kanulaɗo maki neɗɗo on heɓidete e fitra honɗum e kulol Allah ko si mawɓe makko ɓen tawi ko alyahudiyankeɓe makko annasarankoɓe ma no jokki dina goo ɓe waylamo jaka mi andi cernoɓe go firtiri wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim zurriyatahum haray ɗum ɗo ko fi fitra wona walede fimo ko fi ka tagaɗa ɗon mi anda se fami jaka mi andi oɗo aya hino mari manaji ɗiɗi ko cernoɓe yaruɓe o aya ɗo ko woni e sifade fi muɗum ko si bani adama tagama o heɓidete e dina o heɓidete e andugol wondema ngu kammu ɗo ko Allah tagingu Allah no hana rewede Allah no ɗumanne Allah no hana ɗumanne Allah no immina annabaɓe ɓen e defte ɗen fi tentingol ko ndin aadi ndi Allah subhanahu wa ta'ala ɗettirimo ɗon mi anda so fami manaji ɗin ɗiɗi si en daari joni noon ka raɓɓiɗɗingol en tawa o aya mo jannguɗen ɗo no mari manaji ɗiɗi ceernoɓe goo inni wondema ɗo ko lisanul alhal bimana Allah subhanahu wa ta'ala kani do inna wondema ka wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhrihim wa ashhadahum ala anfusihim o seydini e hoore maɓɓe naafi Allah landiɓe ɓe jaabi la Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓay tagidiɓe e fitra e hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni e mannade ɗo sike naafi ɓe jaabodiri Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ne lisanul hal amma fedde aranere ndeynuɗen nden Allah subhanahu wa ta'ala landiɓe ɓe jaabi vis-à-vis in ɓe ɓenɗon ko lisanu ɗuma lisanul maqal al maqal ko e ɗengal ɗo ɓe wowlu tigiri jaka mi andi oɗo aya ceernoɓe goo heno ɗetti ko lisanul hal ceernoɓe goo gunno ɗetti ko lisanul maqal mi anda so sendidiri hakkude majji koni lisanul hal e lisanul maqal ka raɓɓinɗingol ceernoɓe goo inni Allah landi yimɓe ɓen tigiri alastu bi rabbikum jama o jaabi on ɗum bala shahidna ɗum ɗo noon kaka alamul gaybe ko piiji wirniɗe en fof en ɗettuɗum Allah subhanahu wa ta'ala adi ɗon ko mana arano aya mana ɗiɗaɓo naafi Allah subhanahu wa ta'ala landi ke en enen jaabodi alastu bi rabbikum qalu bala shahidna naafi Allah landi ke en jaabodi la koko woni ko ɓay goɗɗo heɓidete e kulol Allah tagi kammuli ɗin kaɓi leydi ndin tagi maaje ɗen tagi piiji ɗin fof ɗum ɗo fof sa daari ko madeji Allah seke Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗi madeji ɗo no wayi wa sey yewtidi ɗi madeji ɗiyo toon fi an no wayi wa son yewtidi kono naafiɓe yewtidi joni noon si en daari ɗi feddeji ɗo ɗiɗi ɗi fof kaka ahlu sunna wal jamaa ɓe woni koyneten ɗi konnguli ɗiɗi ɗo kala e waɗugol tafsir oɗo aya ella ala e me majji ɓeya yaaru ka haqiqa ɓeya yaari ka majaz famike ka haray inchallahu ko ɗo wonɗen e hattude ko haray komi ɗuma andintinta tum haray ko wonɗen e janngude ɗo enen en inni wondema bani adama fof ɗettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi kono enen ndin ɗon aadi tun sa mayidi e ndin ɗon aadi ndin ɗon tum ndi yonay yawmal qiyamati fi ko daɗiroya Allahu subhanahu wa ta'ala e hoore ko ɗettiduɗen e aadi e makko kon fewdo wonɗo ɗen alamul gayb fewdo piiji wirni ɗin Allah immini kadi annabaɓe ɓen immini kadi defte ɗen fi tentingol ndin aadi ɗi ɗettuduɗen e Allah subhanahu wa ta'ala jaka mi andi on ɗum haray si Allah sa maayi ado yo ya nanu ko deftere nde wi koma ado yo annabaɓe arde Allah nangitirtama fi ndin aadi ndi ɗettudunoɗa ado yajibinede mi anda sen faami haray joni noon ka raɓɓinɗingol fo landitoroɗen ɗum noon jaka mi andi aadiji wowleteɗi fi aadiji ɗi ɗettuduɗen Allah ɗi none ko aadiji tati ɗettuduɗen Allah subhanahu wa ta'ala arano on ko mithaku dhar aadi fewdo wonno ɗen ka keeti annabi adam ko ndi jannguɗen ɗo joni
kala dalilo alastu bi rabbikum qalu shahidna bala tawti hadisaji ɗi ara no hadisaji ɗin fo hadisaji tabituɗi ɗin fo no wodi ceernoɓe boy en nayiɗi ko ɗi mawquf kono haysi ko ɗi mawquf wala hukmul marfu haysi tawini ko sahaba ɓen enen heɓali ko eggina ɗi ettande ma sahabajo ha ƴawni e nulaɗo kono ko ine ten sahabajo si yewti si waɗi yewtereji ɗo haray ko pellet haray ko nulaɗo mona na mari noon ko wiyete aadi ndi Allah tagi duma ndin e muɗum seke sa heɓama haray ko julɗo heɓa sa heɓama ko julɗo heɓa ko woni ko si mawɓe on tigi ɓen feewa bonna on tigi ma seytane cifo on tigi son tigi janɗi kono bobo so heɓama tigiri tigiri haray ko on ɗum haray yuminu bil fitra jaka mi andi hila mari aadi ndi mi ɗettuduno yalla ndin miɗo mari aadi kadi e ndi mi jibindina e mum ndin fitra on ede Allah ko nu dari fitrat Allah allati fatara an-nas alayha tatabun ɗum aadi tatabun ɗum ko aadi nulaɓe ɓen e defte ɗen c'est que ene ɓayi nulaɓe ɓen kadi ari ɓe yewti en ko Allah hiɗi kon fof Allah ko añi kon fof ɗettutude e maɓɓe aadi par ce que ɓe yettike e gonga kam Allah kadi jippini defte ɗe yeytagol en ko honɗum o hiɗi ko honɗum o añi emo jokki ɗum ɗo konto fokkitiri mo jokki ɗum ɗo konto fokkitiri ko ɗi aadiji ɗo tati jogi ɗen ka dina men ka ahlusunna wal jamaa aadi ko yindete ko mithaqu zar e mithaqul fitra e mithaqu ko wiyeten al kutubu war rusul nana sen faami aray ko ɗi aadiji ɗo ɗum annoto ɗen dartu men inchallah aro o fay kadi e yewtay fi ɗum ɗo joni mi jangguita bindol ngol fiye wawu joguidirgol ko mi ɗuma yewtiɗo ko woni wal mithaqu wonore nden alladi nden akhadha Allahu ta'ala de Allahu subhanahu wa ta'ala to ɗo ɗettidi min adama e annabi adama wa zurriyata jurriya makko haqqun konde tabitude konde gonga c'est que sa wona e sunnajo be holoɗa kadi ɗi aadiji tati ɗi mi sifiɗo aadi ndi ɗettuɗuɗa Allah ndin ka keeci annabi adama e aadi ndi aɗa tawandini Allah tigi di e mayri gomɗinal e aadi tawayndi an e annaba ɓen e defte ɗen ɗon ɗettidi anga jokka e sariya ɗi aadiji ɗo tati wa qad alima Allahu ta'ala Allah non andi fima lam yazal adadu man yadkhulu aljanna Allah andino gila law ko jelo natata aljanna wa adadu man yadkhulu an-nar o andi kadi ko jelo natata yite c'est que wa awa miyo mi darno sal minna peut-être estadon ɗo ko ɗetto inne wondema 10 000 personnes peut-être manduma la Allah kañum ɓay o tagi aljanna o tagi hite nge himo andi kadi jumlatan wa tafsilan ko jelo natata kal janna ko jelo natata ka hite mo andi fof na ɓay o tagi en sa bonnoyi ñawoyama hande kan no jama fokkiti nato ita janne nato aljanna ko nde ñande wandata ko jelu natata ma ko jelu ɗumannata ɗumannotako kanko himo andi adoyen natoyde kal janna ma nataɓe hiite ɓe ga natoya to mo andi ko jelo natoyta kal janna o kay tew ko ɗum woni jumlatan wahida mo andi no woniri noon fof nde wotere fala yusadu fi dhalika al adad ɓeydetake e on adadu noon c'est que natoytake an kal janna Allah inna min komi happuno ko o adadu ɗo ko nde limore ɗo harande fanɗiti ma nde ɓeydike ko Allah happi konko ɗum tigagiri waɗe to so inni ko 10 000 personnes natata kal janna mankata 10 000 ɓeydota ko 10 000 piide misal nana sen faami wala yunqasu minhu ɗuytetake kañum kadi e limore nde Allah no andi ko jelu natata kal janna ko jelu natata kayide ɗuyteta ko ɓeydetako wa kadhalika af'alahum ko non kadi woniri Allah no andi golleji mabɓe ɗi na ɓay a waɗi ko boni si Allah andi jakka kaari ko waɗowo ko boni hakkude men enen ko tuma goɗɗo waɗi o ko boni mi sikkuno le kaari watta ɗum Allah kañum hinano mo woni ɓay o tagima adoyo tagudema mo andi ɓay o tagima sa ari ga ko nu waɗata adoyo mo tagudema himo andi so tagima ari kanna ga ko nu watta kono noon ko yinneten ɗo ko sendidir andugol makko illa wonde makko ya waɗu enen en jangino ko wiyete ɗin ɗon piiji goɗa waɗa piiji ɗi fof ko Allah muyata kono piiji goo mo muuya hara o hiɗa piiji goo noon mo muuya hara mo hiɗi piiji ɗi o muyata ɗi hara o hiɗa ko ille wonde makko ko boni ko sa yi an a waɗi ko boni naafi ko an andu on ɗum sinki ho ɗin ɗon piiji a jogike anni e waɗugol ko boni Allah subhanahu wa ta'ala tagama kono non naafi mo weltori
وكذلك أفعالهم كنو ونرجول ما بدن فيما علم منهم إكو أندي ما بأن يفعلوه نبه هو تندهون سك الله نو أندي هو تنكون فو أدو يو تجود أمو أندي مكلا أمي إنسي تجا ما أريدو كوندون ودتا جملة وتفصيلا ناديه مو أندي كو بيجين جاندو دي كون أندا تسوكو كوي الله نو أندي فب وكل ميسر لما خلق له هاري denɗangal himɓe ɓen mo kala muyassarun no newani ɗum lima huliqa lahu ko o taganakon si allah no taguma ko aaden aljanna hande kadi piiji naadayɗi aljanna ɗi fof ndewantoma si tawi kadi woni ko aaden hiite piiji aljanna ɗi fof a tawi no mettanma waɗo ha hatti a tawa weɗatama ka ɓerde ko ɗum allah oyni ɗo wa kullun muyassarun lima khuliqa la mo kala no newinana eko tagana ko ngemu mo kala no newinana ko ɗum adi piiji goo heno woodi ko ɗum fewtanten allah subahana wa taala innen yo allah subahana wa taala haray ɗuma fewne par ce que si woni ha tawi wondema an arti kaka ɗiɗo piiji hande kadi kala ko natata ka aljanna a tawi an welatama ko ɗum allah daali inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra si tawi woni haray allah subhanahu wa ta'ala no muyamma okkugol no muyamma ɗum ɗo sikki ko laawol wa kullun muyassarun lima khuliqa la allah no daali wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wal a'malu golleji ɗin kadi fof ko ɗaɓɓa kon ɗum bil khawatim ko timmoreji ɗin naade fi hande na juulude ɗo maɗa wadde ko moƴƴi maɗa dogude ɗo inna alhamdulillahi min minati aljanna o inni ko beji ɗin ko ɗum ɗaɓɓa ka lanni toro ko jelo fuɗɗi hewtoyaali ako ɗuma jelo kadi dépari no moƴƴiri ronko e hewtoyde ɗe gandi ka marathon si tawi waɗama ɗo course marathon no woodi hikkotoɓe yeeso ha dernière minute goɗɗara feƴƴitoɓe maɗum kamɓe ɓe yana ɗon ko noon woniri kadi anjul ɗon hay siɗa jokki ko feewi na yaynude min alhamdulillahi mi hewtoyi ka ɗaɓɓaɗo sina ɓe allah weltiri ɓen naati aljanna no wuuri iɗen mari woɓɓe nulaɗo tigri sallllahu alayhi wa sallam inni ɓe naati aljanna ɓe wuuri masalan seydina ousmane abne affan ɓe ɓe ɗetti jawdi maɓɓe ɗi fof ɓe waɗani julɓe ɓen nulaɗo ko ɗum amaki ma darra ousmane ma faala bada al yawm haray kala ko ousmane waɗi gila hande nafus ɓen ɗon no seedi on ɗum e habbiɗo peesanede habbiɗo sirate habbiɗo daroyagol yeeso allah habbiɗo ko ɗum waɗi dina men ka daiman ko ka noddata ko ya wonu bayna al khawfi warraja ko ya wonu hakkude kulol e jortagol na ya hulu ha inna yandi andimi ko minatowo hiite allah faala kangol kulol ɗon kadi na ya jorto kadi na mi minati aljanna ɗon kañum kadi ko ya wonu hakkude ɗon hara ɗa huli ɗa jorti iɗa huli ɗa tañƴini ko ɗon wonata kono noon si en daari e hoore ko piiji ɗi wonirta kon ka timmorde ɗo ko fiye ñiiɓu e ɗumaw kono ko ɓuri ɗuuɗude kon ɗum ko hasi kon koko goɗɗo jokki kon mayidatay mum sike e naymi hiɗo goɗɗo nara ka juulirɗe juula walla tampuɓe darna l'école ji darna labtanji finance fi lekkele walla tampuɓe walla aliyatimaɓe walla ɗum ɗo min hara mi ala e waɗude ɗin ɗon piiji fof minna hara piiji ɗin ko timmorde nden ne addaɓɓa non ko gonga wowluɗa kono noon ko hasi kon mo kala koko golli kon on ɗum koko jokki kon mayde ko ɗum tawete ko ɗum waɗi jangɓe ɓe inni man shabba fi chey shaba alayhi wa mata alayhi kala wuruɗo e hunde koye nden hunde ɗon sukanka ko yagal tawatamo koye nden hunde ɗon kadi mo mayata ine mari noon hadisa ka arbaina nawawiyam e hadis on hino a lolli ibnu mas'ud goɗɗo no waɗa ko moƴƴi ha hakkude makko e aljanna heddo sogolal o waɗa ko boni o naata yite goɗɗo no waɗa kañum kadi ko boni ha heddo sogonal natugo aljanna o wattoya ko moƴƴi o naata aljanna koyente ɗum ɗo no wawi wonde kono noon ko ɗum ɓurɗuɗo koko ñiiɓuduɗa e mum kon luttidata e mum par ce que fi on ɗon hadisa buyno famira mo axe himɓe ɓe ina andaki dey kombo natata aljanna ko gonga andaki kombo natata aljanna kono noon ne ɗosi nata e gomɓe ko jokkuɓe ko feewi kon na do jokkuɓe ko aali ko ɗum waɗi ceerno ɗo inni wal a'malu golleji ɗin
ko ɗum jokki bil khawatim ko waɗi nulaɗo sallllahu alaihi wa sallam hari no heewi toragol allahumma haray allah meɗen torima timmorde moƴƴere par ce que ko timmorde nden goɗɗo no hewta ka mayata longine goɗɗum ngo ko ɗum waɗi neɗɗo on toujours koyo duumo o toro allah subahana taala yo allah ɗettudumo e shahadatein e kulol allah ɗum ɗon noon haray on woɓɓe no mayde hara no sujji woɓɓe no mayde hara no juulude woɓɓe no mayde hara no fokkiti ka juulirde ɓen ɗon fof sa ko hasi kon sa nani histoire maɓɓe on a nani tariha maɓɓe on a tawa hari koye ɗin piiji ɓe woni e dogude ko noon woniri kadi woɓɓe no mayde ka makiji woɓɓe no mayde ka discothèque ji woɓɓe no mayde ka dancing ji ɓen ɗon kadi ko hasi kon sa landike fi maɓɓe a tawi ko toon ɓe ɓuruno feƴƴinde gurdam maɓɓe kono noon fi kala an haray ɗay ka arde ka juulirde na ya innude 100% an o moƴƴi ko ya wonu hakkude kulol e taƴƴinagol ko ɗum noon sariya on ɗa wasaidu ko woni wo maliɗo enen hande si landama ɗo ko ombo mali ko eneten ko jogiiɗo tereji ko jogiiɗo cuuɗi ko jogiiɗo otoje ko jogiiɗo ɗum ɗo ko jogiiɗo ɗum ɗo sabu hande hiɗen mari kalfe ɗe waylitanoma jamanu hande kala ɓe piide misal hande enen ko wiyete fulɓe ɓen sen landike ɗo ɓaawo ɗo hari sinnama kaari barki ma suudu makko ndum barki fewndo mawɓe men ɓen andirano peewal hari si ɓe inni kaari barki e hande jamanu men ɗo si ɓe inni kaari barki on taway ko signification ko manaji ɗiɗi sertuɗi few ɗi landa few ɓaawɗo hari sinnama kaari barki ko ɓiɗɗo on dontigo gonno hewtinde simore ɗo haray no feewi firi alqur'ana firi ɗum ɗo no darani jama on huntude haajuji himɓe ɓen haaju ko sike no daranade leñol mum ngol darano geɓe diina darano ɗum kon ɓaawɗo inteno no barki kono hande sinnama kaari no barki gonɗum koye mo jogui étage ji ko Hong Kong mo voyageata ko Bangkok ko Taipei ko si waɗi ɗon piiji o adday contenaire ji mo jogui magasin ji mo jogui cuuɗi mo jogui leyɗe halfere nde waylitiranoma ni hande si goɗɗo enne wondema hunjike ɗo alquran tawi hay ko pipitiri wala kon ɗum eɓe nanata jamanu ni kaari kañum kadi ko defte tum hunji naafi yaray no ɗumanni seeɗa siki hande kadi ɗin piiji ɗon ko ɗum waɗi gandal ngal ko non woni e mayirde sabu si tawi woni gandal ɓantaka e nokkure hande kadi si gandal ngal no mayirde seeɗa seeɗa haysi jogiiɓe jawdi yalti e ndin leydi ɗon nafata ko ɗum waɗi leyɗe ɗe wonɗe ngaɗen ko janguɓe ɓen hikkina yeeso e hoore marɓe ɓen haysina mari mbuuɗi ko mbuuɗi maɗin ittete taxe koye ya yoɓu taxe gouvernement heɓa mbuuɗi finance janguɓe ɓen fino ɓe mijitoro leyɗe maɓɓe ɗen ga hina fiyana ko janguɓe ɓe lettete tawatara jannowo kañum hay ko salaire makko on yona coggu saku maro ko ɗum waɗi hadis on e inde wondema ceerno jo ini wassaidu ko woni malaɗo man saida bi qada illah ko on maluɗo e ñawore allah nde sikki komo allah inni mali ko on mali namo jama o hawtiti inni mali de sa jokkiɗo ko boni jama o inniɗa barkiɗa teddiɗa wawi tiktak ɗumanneke bindogol in wasaidu man saida bi qada illah ko tawowo haraka lawhil mahfuz allah no windimo toon a mali ko on mali kono si ko ga maluɗa toon no windi toon ko a bonɗo ma toon no windi toon ko a natowo jahannama haray ko wiyete ngal pinal mal ɗon e ngal hettare ma ka aduna ɗo na faali ko ɗum waɗi ceerno din wassaidu ko woni maluɗo ma malaɗo man saida ko on maluɗo bi qada illahi e ñaworal washaqiyu malkisaɗo kadi ko mbo woni on namo ala mbuuɗi de jamanu men mo ala ɗum mawnu ko sa ala terrain ala famille a jomba ɗum ala moyengoy ɓe nawnu kaari kañum kadi barkali ko ɗum waɗi hino jeeya e kalfe hande mettuɗe firugol ka haala men firtugol ko honɗum woni barkuɗo e ko honɗum woni huɗaɗo firtugol ɗe ɗo kalfe ɗiɗi fewnuɗo ni ka leñol men no metti fi moƴƴano fi honɗum par ce que mo kala firtirayɗe e sengo go hande ko jannguɗa o ko jannguɗa ko ɗum waɗi ari ha e point joni yimɓe ɓe yaltay ka lekkolji ka jande yaha yoolo ka maaje ɓe fewnu sappo jama o waɗanoma ka haqqille maɓɓe gandal ko fus ko jawdi woni goɗɗo ko ɗum woni e puusude yimɓe ɓe maya ka maaje yalta ka université ji yalta ka lycée ji yalta ka collége ji ya mayiɗo yani ko ɗum waɗi washaqiyu ko woni malkisaɗo kadi man shaqiya ko on malkisaɗo bi qada illahi ñawone allah nde hara no windi ka allah toon kaari ko malkisaɗo
si yimɓe ɓen teddinima ɗo honɗunde ɓe waɗanima tapis rouge ji ma ko nande mum kono tawi no windi dow ton ko a malkisaɗo jannguɗo on indi ɗo ceerno jogini haray go woni malkisaɗo jaka mi andi heewi himɓe jasinaɓe kalna ɗo tawata hara no windi ton ko malaɓe heewi himɓe teddinaɓe hakkudeji men tawa hara no windi ton ko malkisaɓe ko ko ɗum waɗi neɗɗo on lammaral ngal ñawirtamo ko ɓattagol makko hari diina inna akramakum inda allahi atqakum haray ko ɗum woni e ɗen hattude yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintigen e finde ahlusunna wal jamaa famina en kañum kadi ɗi bindi ɗo daiman wuuren hakkude jortagol e kulol fino heɓiroyen janggo wuuriden ma siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa harelan hatta ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɓen ko ɓe yimɓe diina suriɓe ruuɗi yankini ko ɓe ayniti ɓe wona siɗen eɓɓo e ɓen waliyaɓe fuuɗa ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen e hoynatama aybinen bomawa ɓen ferunoɓe faade e allah terti ella fo adunaru ndun ɗaynali ɓen wano tawruɗen waliyaɓe fuuɗa ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen e hoynatama aybinen bomawa ɓen ko ɓe yimɓe sunna ka finde maɓɓe nde annduɗa hino senni allah e ɓandu ma wa'ugol wa men waliyaɓe fuuɗa ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen e hoynatama aybinen bomawa ɓen gomɗimɓe godal jaati allah e inɗe mum e sifaji mum jumpali haali ko wembi en waliyaɓe fuuɗa ko yimɓe mawɓe ɓe